Awe nos na arco-íris kleuterschool, nos mucha nang tabay fota, panang chips favorito. Nos ting 12 mang ta preparando nang mirando ko ta mayang ta eleksyon ko full pueblo de Aruba tabay fota. Nos como arco-íris ta haya importante pe mucha nang tamit yung ideia e yung taste que cultura ta houdt in eleksyon. Ide ng mundo, ide ng kreatividad nos aqui chips viaja aqui. Outro ayan na nos tating outro tema nang vota pa bo fruta favorito e aí kita vota pa bo chips favorito. Dus cada classe a preparar maneira po ak na eborchi tour e tema e nos atrahari bache e awe ta eleksyon que nos chama arco eleksyon. Cada classe está na beurt segundo su turno esquema para vai votar, muito na ahaya ng karte de voto na cas, na atrahariba ng ID e também na explica din classe pa kikot pa quem tour pa quat chips tour nam por vota. E procedura ta segundo esquema cada classe do vai de urna eleitoral na escola mês e nanang nos ta sinta e nan tabay sinti e mesmo feeling de votação mayang dus nang tabing ko ng karte ko ng ID e nanda guardo registrar e depois nanda vai vota para ng chips favorito. Ora full processo aí da classe, nanda vai back in class e junto com o maestro nanda vai tour e voto ng quata e voto ng válido, quata e voto ng inválido e quata e chips ko asali com mais escorrência arriba de. Nós temos 6 Cheetos, nós temos 2 Funyuns, 2 sour cream and onion, 0 Ruffles e nós temos 4 Lay's. 1 chips agana e Doritos! Doritos!